Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita akan belajar surah ke-42. Surah As-Sura. As-Su'ara ada As-Sura, ini As-Sura. Surah As-Sura. Ada Maci Ramlah di Malaysia ya, Maci Wanti di Taiwan, dan yang lainnya. Selamat bergabung. Kita coba surah ini ya. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mim Ain Sin Qaf. Kenapa ada ikhfanya? Karena ain itu nun, ujungnya kan nun mati ain. Nun ketemu sin ikhfa. Sin juga nun mati ketemu qaf ikhfa. Ain sin qaf. Kadzalika yuhi ilaika wa ilal ladzina min qabl. Min qablika Allahul azizul hakim. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal aliyyul azim. Makcik. Makcik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Ain Sin Qaf. Kadzalika yuhi ilaika wa ilal ladzina min qablika Allahul azizul hakim. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal aliyyul azim. Ustaz. Iya, kemudian Takadus samawati yatafattarna min fawqihinna wa malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ard. Ala innallaha huwal ghafurur rahim. Ala innallaha huwal ghafurur rahim. Ya walladzina اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليم وما أنت عليهم بوكيل. Himnya ipa sapawi Makcik. Wa ma anta alaihim, bindeng dikit ya. Wa ma anta alaihim biwakil. Iya Makcik, terus Makcik. Me. Wa kadzalika auhayna ilaika Qur'anan Arabiyyan litunzira. Wa kadzalika auhayna ilaika Qur'anan Arabiyyan. Aro, bukan ara. Aro Makcik. Aro, iya. Gimana ya Pak Ustaz?
وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى. Ya, Pak Cik. Wa kadzalika auhayna ilaika wa kadzalika auhayna ilaika Qur'anan Arabiyyan litun litunziru ummul litunziru litunziru ummul qura Litunzira ummal, bukan umul, Pak Cik. Litunzira ummal qura. Pak Cik. litunziru ummul qura wa man Ummal. Bukan umul, Pak Cik. Litunzira ummal qura. litunziru ummal qura wa man haulaha wa tunziru yawmal jam'i la raiba fihi fariqun fi Ikhfa. jannah Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir Iya, Pak. walau walau sya'allahu laja'alahum ummatan wahidatan walakin yudkhilu man yasha'u fi rahmatih waz-zalimuna ma lahum min waliyyin wala nasir والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. Amit takhadu, Maji. amit takhazu min dunihi awliya fallahu huwal waliyyu wa huwa yuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus, Maji, wa makhtalaftum. Wa makhtalaftum fihi min syai'in fahukmahu Fahukmuhu, Maji. Fahukmuhu. Wa makhtalaftum fihi min syai'in fahukmuhu ilallah. Dzalikumullahu rabbi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Bagus, Maji. Kemudian ini. Fatirus samawati wal ard. Ya, Maji. Lanjut ya Pak Ustaz? Ya, lanjutin, Maji. Fatirus samawati wal ard ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa minal an'ami azwaja yazra'ukum fi yazra'ukum fi laisa kamislihi syai' wa huwas sami'ul basir. Lahu maqalidus samawati wal ard. Lahu maqalidus samawati. Lahu maqali panjang, Maji, dua-duanya matobi, Maji. Lahu maqalidus samawati wal ard. Yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Wa yaqdir. Yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir.
innahu bikulli syai'in alim. Syara'a lak shin. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladhi awhayna إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. Ya masih syara'a lakum. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladhi awhayna ilaika wa ma wassayna bihi Wama wasaina. وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. Makcik. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. Terus walaula kalimatun sabaqat min rabbika ila ajalin musamman laqudiya bainahum. Ya, baca. Terus Wa innal ladzina urisul kitaba min ba'dihim lafi syakkin. Jangan mimba. Mimba makcik, mimba'dihim. Ya. Min ba'dihim lafi syakkin minhu murib. Falizalika Fada', iya. Fada'. Falizalika fada'. Salah. Betul, fada'. Falizalika fada'. Baca aja makcik, agak tapi enggak apa-apa. Jadi kalau dengan wakaf isyarah itu qalqalah hilang, hamas hilang ya. Falizalika fada'. Tapi baca aja. Falidzalika fad'u wastaqim kama umirt. Sama juga makcik. Kama umirta wala tattabi' ahwa'ahum. Sampai situ aja makcik ya. Ini bisa, cuman kalau nggak biasa aneh. Fada' umirat. Baca sampai wala tattabi'. Ya makcik. Falidzalika fad'u wastaqim kama umirta wala tattabi' ahwa'ahum. Betul ke Pak Ustaz? Ya, makcik. Wa qul amantu bima anzalallahu min kitab. Iya, makcik. Wa umirtu li'adila bainakum.
Allahu Rabbuna wa Rabbukum. Allah La, itu Tuhan kamu, Tuhan kalian dan Tuhan kami. Allahu Rabbuna wa Rabbukum. Lana a'maluna wa lakum a'malukum. Ya. lana a'maluna wa lakum a'malukum. La hujjata bainana wa bainakum. Allahu yajma'u bainana wa ilaihil masir. Iya, Maci. Kemudian di sini walladina yuhajjuna fillahi min ba'di mastajibalah. Ya, Maci. Wallazina yuhajjuna fillahi min Kurang nyambar, Maci. Walladina yuhajju gitu, Maci. Lagi, Maci. wallazina yuhajjuna fi Fillah jadi. wallazina yuhajjuna fillahi min ba'di mastujiba lahu hujjatuhum dahidatun inda rabbihim wa alaihim ghadabun wa lahum azabun syadid. Iya, Maci. Di sini di ini, Maci. Walladzina yuhajjuna fillahi min ba'di mastujiba lahu hujjatuhum dahidatun inda rabbihim wa alaihim ghadabun walahum azab syadid. Ulang balik, Maci. Berhenti dekat mana ya, Pak Ustaz? Dekat apanya, Maci? berhenti dekat yang di sini bisa mastujibalah bisa. Oke. Jadi hujjatuhum bisa. Maci kan napasnya alhamdulillah kuat ya. Dahidoh bisa, Maci. Yang penting kita kan berhenti di mana saja karena kita napasnya cukup di pertengahan. Gitu ya. Terus sampai sini boleh. Wallazina yuhajjuna fillahi min ba'di mastujibalah. Betul ke, Ustaz? Boleh, mastujibalah. Min ba'di mastujibalahu hujjatuhum dahidatun inda rabbihim wa alaihim. Ya. Wa alaihim ghadabun wa lahum azabun syadid. Allahul ladzi anzalal kitaba bil haqqi wal mizan wa ma yudrika la'alla as-sa'ata qarib. Ayo. Allahul ladzi anzalal kitaba bil haqqi wal mizan. Wal mizan. Panjang, Maci, matobi. Ini mad alif disukun. Matobi jadi dihentikan jadi mad alif disukun. Ini matobi tetap. Ini matobi jadi berubah jadi mad alif disukun. Ya, Maci. Allahul ladzi anzalal kitaba bil haqqi wal mizan. Allahul ladzi anzalal kitaba bil haqqi wal mizan. Wa ma, Maci. Wa ma yudrika. Wa ma yudrika la'assa. Panjang, Maci. Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata qarib. Wa ma yudrika la'as-sa'ata qarib. Wa ma yudrika la'allas lagi, Maci. Wa ma yudrika la'allas-sa'ata qarib. Qarib.
Kemudian masih yastajilu. Yasta'jilu Pendek. bihalladzi. Yastajilu bihalladzi. Yasta'jilu bihalladzina la yu'minuna biha. Walladzina amanu mushfiquna minha wa ya'lamuna annahal haqq. Salah Wa Ustaz. ya'lamuna annahal haqq. Walladzina amanu mushfiquna minha wa ya'lamuna annahal haqq. Bukan, enggak ada tasdidnya. Ala innal ladzina yumaruna fis sa'ati lafi dhalalim ba'id. Ala bukan Allah. Ya Pak Ustaz. Ya makcik. Alhamdulillah. Ala innal ladzina yumaruna fis sa'ati lafi dhalalim ba'id. Iya makcik. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha' wa huwal qawiyyul aziz. Teruskan apa Ustaz? Iya, terus makcik. Mangkana. Man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsih. Wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. ما كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه وما كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة في الآخرة من nasib. Ulang balik makcik, mangkananya makcik. Man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsih. Wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirah. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Min nasib. Ya masih. Kemudian. Am lahum syuraka syara'u lahum minad dini ma lam ya'zam bihillah. Ma lam ya'zam bihillah. Am lahum syuraka syara'u. Ini enggak jadi panjang ya makcik. Kadang ada madnya. Am lahum syuraka syara'u lahum minad dini ma lam ya'zam bihillah. Walaula kalimatu fasli laqudiya bainahum wa inna zalimina lahum azabun alim. Makcik, ulang balik makcik. Am lahum. Am lahum syuraka syara'u. Am lahum syuraka syara'u lahum minad dini ma lam ya'zam bihillah. Walaula kalimatul fasli laqudiya bainahum. Wa anna zalimina bukan wa anna masjid. Wa inna zalimina lahum azabun alim.
Wa innaz zalimina lahum azabun alim. Kemudian masih taraz zalimina. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنة لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير ذلك هو الفضل الكبير ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. Ulang balik macam. Terus. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنة Panjang macam. Fi rawdatil jannat. Jadi mad asli ketemu satu huruf dihentikan jadi mad disukun masih. Jadi panjang. والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. Bagus Maci. Ada kelewat-lewat sedikit biasa. Ya Maci. Suara saya kurang begitu enak Maci. Zalika. Nanti saya nge-backup aja. Ya Maci. Maci dulu ya Pak Ustaz ya? Ya enggak apa-apa, tak apa. bilang syaitan. Dzalikal-ladzi yubasyirullahu ibadahul ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Dzalikal-ladzi yubasyirullahu ibadahul ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil mawad bukan muwa illal mawaddata fil qurba. Ulang balik Maci. Kulla as'alukum alaihi ajran illal ajoron Maci. Ajoron Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Illal mawa bukan muwa Maci. Mawa illal mawaddata fil qurba. Ulang lagi Pak Ustaz. Ulang balik Maci. Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Illal mawaddata fil qurba. Wa man yaqtarif hasanatan nazid lahu fiha husna innallaha ghafurun syakur. Ayo Maci. Wa may yaqtarif
Wa man yaqtarif hasanatan nazid wa man yaqtarif hasanatan nazid lahu fiha husna. Innallaha ghafurun syakur. Am yaquluna naftara 'ala Allahi kadhiba fa in yasha'illahu yakhtim 'ala qalbik wa yamhu Allahul batila wa yuhiqqul haqqa bi kalimatihi innahu alimun bidzati sudur. Makcik. Am yaku. Ya makcik, am yaqulu. Oh ya, am yaquluna naftara 'ala Allahi kadhiba fa in yasha'illahu yakhtim 'ala qalbik wa yamhu Allahul batili wa yuhiqqul Batila makcik, kenapa ada jadi batili? salah. Iya makcik, batila makcik. wa yamhu Allahul batila wa yuhiqqul wa yamhu Allahul batila wa yuhiqqul haqqa bi kalimatihi. Wayamhullahul batila wa yuhiqqul haqqa bi kalimatihi. Ulang balik dari Malaysia ke Jakarta. Boleh, tak masalah Pak Ustaz. Ya makcik. Wa yamhullahul batila wa yuhiqqul haqqa bi kalimatihi. Ulang balik. Wa yamhullahul batila wa yuhiqqul haqqa wa yamhullahul batila wa yuhiqqul haqqa bi kalimatihi. Ulang lagi makcik. Wa yamhullahul batila wa yuhiqqul haqqa bi kalimatihi. Makcik udah bagus, cuma saya pengen ulang-ulang aja makcik di sini ya. Yuk. Wa yamhullahul batila wa yuhiqqul haqqa bi kalimatihi. Innahu alimun bidzatis sudur. Ya. Wa huwal ladzi yaqbalut taubata an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyiati wa ya'lamu ma taf'alun. Wa huwal ladzi yaqbalu taubata yaqbalut, masuk makcik. Wa huwal ladzi yaqbalut taubata an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyiati wa ya'lamu ma taf'alun. Itu metode doa ya makcik ya. Kalau metode doa nyuri napas nggak apa-apa. Kalau berdoa kan ini latihan penekanan, itu metode doa tuh bagus makcik. Wa huwallazi yaqbalut taubata an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyiati wa ya'lamu ma taf'alun. Itu metode doa, metode putus-putus. Kalau nyambungin, wa huwallazi yaqbalut taubata an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyiati wa ya'lamu ma taf'alun. Ayo makcik. Wa huwallazi yaqbalut taubata an ibadihi. Kurang nyambar makcik. Wa huwallazi yaqbalut taubata nyambar apa makcik? Bahasa Malaysianya apa makcik?
Sama Pak Nyamber, Ustaz. nyambar. Kayak petir nyamber Nyambar. nyamber ke bumi. Bus gitu Mas. Segera. Wa huwallazi yaqbalut taubata. Ya Maci. Wa huwallazi yaqbalu taub. Wa huwallazi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu anis sayyi'at. Bagus. Wa ya'fu anis Woyo, jangan woyo. Waya, woyo. Jangan woyo, waya. wa ya' Coba. wa ya'fu anis sayyi'ati wa ya'lam Wayafu anis sayyiat. Ayo lagi Maci. wa ya'fu anis sayyi'ati Jangan jangan gitu. Ayo lagi. wa ya'fu anis sayyi'ah wa ya'fu anis sayyi'ati wa Bukan, ya'lam. aja panjang Maci. Ya. Pak Maci dikerjain sama Pak Ari mau aja ya. Tak apa. Nih Maci. Salah Iya. Wa ya'fu anis sayyiati wa ya'lamu ma taf'alun. Ayo Maci. wa ya'fu anis sayyiati wa ya'lamu ma taf'alun. Yang suka dari Maci itu nggak pernah putus asa ya, walaupun usianya sudah tidak muda lagi. Tapi kalau disuruh ngulang, enggak, belum. Cuman kurang muda doang. Dah tua lah, jangan lebih Ustaz. Dah tua dah. Enggak, belum Maci. Masih kalau hari itu masih zuhur, masih belum senja, masih lama insyaallah Maci ya. Itu yang suka saya dari Maci, semangat belajarnya Maci, terus Maci mau ngulang-ngulang lagi. Kadang-kadang kalau orang jarang mau ngulang lagi, padahal kalau salah dibenerin sama gurunya, diulang lagi, itu yang jadi ilmu itu. Karena kadang-kadang kalau nggak diulang lagi, ke memorinya nggak nyambung gitu ya. Atau kadang-kadang ada juga belajar, mohon maaf, Maci baca gurunya sungkan. Tahu sungkan Maci? Sungkan itu apa ya kat Malaysia? Sungkan itu kayak gini Maci. Misalnya mohon maaf, Maci itu wudunya kurang tepat gitu Maci ya. Misalnya harusnya namanya nyuci muka tuh seluruh mukanya. Tapi kita tuh sungkan negurnya karena takut gitu. Kalau ditegur nanti takut Maci jadi gimana gitu. Apa tuh sungkan tuh ya bahasa Malaysia? Sungkan tuh jadi apa ya? Kalau saya Pak Ustaz tak apa, tegur je. Kalau salah macam mana ini kan? Enggak, saya tanya bahasa sungkan bahasa Malaysia gimana bahasanya? Macam mana? Takut kecil hati gitu. Iya, nggak enak hati. Nggak enak hati. Kalau nggak enak hati kalau kita tegur kan. Kalau ditegur nanti, wah kan kadang-kadang banyak guru gitu Maci. Dulu zaman periode saya, mereka ngajar ke rumah-rumah. Saya bilang, kenapa kamu kalau ada yang salah nggak ditegur? Takut nanti dia nggak manggil ngajar lagi saya gitu. Kalau saya nggak gitu, saya memang bodoh amat. Dia mau manggil lagi saya ngaji boleh, nggak apa-apa. Kadang-kadang saya pernah ke satu rumah itu, dia salah, saya tegur, dia ngomel-ngomel. Kenapa Pak Ari kok gitu? Katanya guru yang lain enggak gitu. Saya bilang tugas saya seperti ini, terserah ibu. Ibu mau dibenerin apa tidak? Saya nggak butuh uang, saya bilang, saya butuh kebenaran. Lagu dikit gitu ya, padahal duit butuh. Karena apa? Saya nggak mau, saya terima ya mohon maaf yang namanya privat pasti ya Maci ya. Pulang ngajar itu dikasih amplop gitu. Bahkan amplopnya sering saya buang tuh Maci itu. Nggak pernah saya ambil amplopnya, uangnya aja saya ambil Maci ke kantong. Betul lah tuh. Itu memang sudah biasa ya Maci, karena memang perjalanan, bayangin aja saya dari rumah itu, kalau dulu ngajar ke rumah-rumah privat itu, berangkat dari rumah jam 5 gitu Maci, pulang-pulang jam 10 malam, lama juga di jalan Maci, hanya untuk satu orang Maci, lama Masya Allah ya. Makanya dulu capek di jalan. Kalau sekarang di sini kita capeknya banyak orang, alhamdulillah sih Maci ya. Dulu saya nggak pernah ngajar itu sampai sehari sampai 5, 6, 7 nggak pernah. Paling itu 1-2 kali gitu Maci. Makanya sekarang udah tua kok malah banyak Maci. Tapi alhamdulillah ya, walaupun capek lah menyenangkan. Itu kan namanya Tuhan tolong Pak Ustaz kan. Iya, keberkahan ya Maci ya. Alhamdulillah. Yang nak ngajar orang kan.
Ngajak orang, iya benar. Ayo, saya tadinya nggak enak hati sama Maci ini, tapi tak Tak. apa. Saya tak pernah Biarin. kecil hati lah dengan Pak Ustaz. Boleh aja. Boleh Kalau aja yang ya Maci. dikena tegur lah kan. Saya tak Mm-mm. tahu. Ya, Maci itu banyak, alhamdulillah, kosakata perbendaharaan kalimatnya sudah banyak. Cuman ada Ya. beberapa salah itu karena kita salah lahir, bukan salah lahir ya. Karena Maci lahir di Malaysia, ada kadang-kadang Ya. ada huruf-huruf yang ro jadi ra gitu, kadang-kadang kayak gitu aja. Raw lah Pak Ustaz. Ro Raw. sekarang ro ya. Raw. Al-Baqarah jangan Al-Baqarah. Al-Baqarah. Bagus. Ayo Maci diulang balik. Tadi sampai mana? Ini ya Maci. Anis sayyiati wa ya'lamu ma taf'al. Maci ulang dari sini Maci ya. An ibadihi wa ya'fu anis sayyiati wa ya'lamu ma taf'alun. Ya Maci. Ulang balik Maci. Daripada mana Pak Ustaz? Dari an ibadih. An ibadi. Saya ini pakai Quran. Pak Ustaz tahu tak? Oh, emang saya Saya emang saya belajar. nggak pakai Quran. Sama Maci pakai Quran juga. Iya, tahu. Tapi yang ini kan Iya. Ini aja dari 25 diulang balik dari wa huwallazi yaqbalu taubata an ibadih. Ya, orang-orang yang diterima taubatnya nih an ibadah. 25 Maci, 25 wa huwallazi Maci. wa huwallazi. Iya, ada. 25 wa huwallazi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyiati wa ya'lamu ma taf'alun. Ini bagus Maci. Ini wa huwallazi dan dia yang yaqbalu Saya menerima apa? Taubat an ibadi dari hamba-hambanya wa iya. ya'fu dan dia memaafkan anis sayyiat dari kesalahan-kesalahan wa ya'lamu dan dia mengetahui ma taf'alun apa yang kamu kerjakan. Sudah ketemu Maci? Udah ada jumpa dah. Tapi ni kan Pak Ustaz nanti salah lagi ni. Enggak apa-apa, majikan. Itulah kalau salah tak ada Ya guru kebalut. yang Macam mana? masalah. Ya Ya. kebalut. Ya. Nyambar ya Pak Ustaz. Nyambernya maci kalau latihan dihentak ya. Wa huwallazi yaqbalut taubata. Yaqbalut taubata. Kok gitu ngaji ini untuk penekanan karena kita sudah usia banyak, usia kita. Ya, Muda lagi jadi sudah terlambat. jadi memorinya tuh nyamber-nyambernya agak telat disentak, Ya. tapi kalau udah bagus jangan ada lagi. Jadi kalau saya nyuruh nyentak, coba Maci sentak Maci. Bilang syaitanirrajim. Wa huwallazi yaqbalu taubat. Iya betul Maci. Ya, Wa tenang Maci. huwallazi yaqbalu taubata an ibadih. Ya bagus, an ibadihi wa ya'fu anis sayyiati wa ya'lamu ma taf'alun. Jangan uyu, waya Maci, uyu, waya ya Maci. Waya ya Maci, waya. Wa ya'fu. Mm-mm. Wa ya'fu anis sayyiati wa ya'lamu ma taf'alun. Bagus. Wa yastajibul ladzina amanu wa 'amilus salihati wa yaziduhum min fadlih wal kafiruna lahum 'adzabun syadid. Wa yastajibul ladzina amanu wa 'amilus salihati wa yaziduhum min fadlih wal kafiruna lahum 'adzabun syadid. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi walakin
yunazzilu biqadarim ma yasha innahu bi'ibadihi khabirum basir. Jadi kalau kalian mau bagus lagu, sebelum lagunya bagus, sentak-sentak dulu ininya. Latihan penekanan. Kalau penekanan sudah bagus, dilaguin pasti enak. Karena apa? Kalau bacaannya belum bagus, dilaguin amburadul. Ya Maci, ajarin saya Maci. Walau basatau. Saya pun tak pandai Ustaz. Ya Maci. Auzubillahi Walau basatallahu rizqa li'ibad. Masuk Maci. Walau basatallahu rizqa li'ibadih. Nyambar. Walau basatallahu rizqa li'ibadih. Iya, bagus. Li'ibadihi. Li'ibadihi labaghaw. Betul Ustaz? Betul Manci, betul. Labaghaw. Li'ibadihi labaghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadarin. Jangan bikodorin Manci, biqadarin mayasya. Ayo Manci, dari sini. Li'ibadihi labaghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Jangan ma di sini Manci. Mau salah. Li'ibadihi labaghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Li'ibadihi labaghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Pandai. Innahu bi'ibadihi khabirun basir. Innahu bi'ibadihi khabirum basir. Lagi online. SMS saja. Wahuwaladzi yunazzilul ghaitha min ba'di ma fanazu. Wahuwaladzi yunazzilul ghaitha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatah wa huwal waliyul hamid. Ayo Maci, ajarin saya Maci. Wa huwallazi yunazzilul ghaitha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatah. Slow-nya pendek Maci. Wa yanshuru rahmatah. Ulang balik Maci. Ulang balik. Dari sini senang. Kenapa Maci? Daripada yang sini senang. Wansuru. Wayang syuru rahmah. Agak susah memang di sini Maci. Wayang syuru rahmatah. Wayang syuru rahmatah. Nah, ulang balik Maci. Wa huwallazi yunazzilul ghaitha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatah. Pendek Maci. Panjang lagi. Wayang syurah. Ulang balik. Wa huwallazi yunazzilul ghaitha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatah. Bagus. Wa huwal. Alhamdulillah. Wa huwal waliyul hamid. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ma batha fihima min dabbah wa huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadir.
wa min ayatihi khalqus Khol, samawati khol, khol, khol kus, bukan hal, khol khol, khol. khol Iya, Maci. khol wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ma bassa fihima min dabbah wa huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadir. Iya. Wa huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadir. Di ayat lain di sini di sini yasha'u ya, enggak ada tanwin. Maci 29 dulu, besok 30. Besok sudah ini. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Jadi apa yang menimpa musibah yang pada dirimu itu adalah karena ulahmu sendiri. Gitu ya. Wa ya'fu an katsir. Nanti kita terusin yang 30-nya Maci ya. Iya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.